Hello, good morning, good afternoon, good evening. Ako nang i-share kung unsa ang ato ang nabuhat ning simanaha, no? So after mi nga nagplano sa board nga maghimo mi og women's crusade nga among giuluhan og music crusade tungod kay gusto namo nga ang tanan nga mga bago nga grupo, mga mag-alawit, mga bago pa nga nagtukod og grupo, ato silang mapadayon ang ilahang mga talento sa pag-awit ug bisan pa katong dili pa kaayo mga maayo ato ma-appreciate ang ilahang mga kakapoy sa pag-practice. So ang among crusade karon giluhan na siya music crusade. So mao na ang ang team sa atong crusade. So ang tanan nga invited namo amo ra gid silang gipakanta, mga prepare na mo sa kanta tag unom ka kanta ug duha ka grupo ang kada gabi. So usahay upat pa ka grupo. So mao na siya ang among preparasyon anang hapon. So himo mi og mga balon para nga atong dekorasyon kay kana mao man na siya ang ato ang naa sa front busa na malit mi og balon, then gipang arrange pa namo ang mga bangko. So mao na siya ang amo ang gibuhat, no, kay sa anak nga panahon gikan pagid mi sa Cagayan na palit mi og mga gamit kanang mga frame, photo frame para sa atong mga panghatag nga mga kuan sa atong mga mag-alawit dayon. Basic ay mi kay pa mi paniud to anak guys, wa pa jud mi paniud to nya. Amo ra gid ni siya nga gihimo nga gihimo na mo nga trabaho kay aron nga mahuman gyud ni ang atong kuan kay anang mga alas 5 mag-start na ang music crusade nya kana nga mga oras alas 2 na siya mga igsuon busa wa na mi panahon sa pagpaniud to ana nga mga panahon. So ang among kauban mao na lay nag video unya lisod jud kay mga kaigsuonan kay pila pa kaadlaw na Miyerkules man na siya. Anang Domingo, Sabado pa lang busy na kaayo mi sa pagpanghatag og mga solicitation letter. Dahil nang adto mi sa lain-lain ng mga churches, ang uban naghatag, ang uban pod papud naghatag. So mo to nga gimong gipangwa gikan anang buntag sayo kay mi ana sa buntag dito mi sa among pastor para magpa-signature sa atong ipanghatag nga mga certificate sa atong mga singing group nga mo attend. Dayon busy kay na pa magluto, na pa nag-decorate kami, nag-decorate mi nang isa nagmamalit na gamay ra man gud mi ani nga church mga igsuon, mga pila lang mi ani ka pamilya. So dili mi kay daghan busa ang among mga trabaho, halos tanan mi ang tanan mi nagalihok ani. So gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos murag kami ra gid kay gamay ra man kaayo mi. Wala gyud makaingon nga maoy maka committed ani kay ang uban nagtudlo dili ang uban lagi mga trabaho busa sa kami ani mao ra gid ni ang among mga time. So ingon ani ra gid ang among mga nabuhat niya ana nga mga orasa guys, gutom na gid kay mi pero nagpaburot ang Miss Balon kay mura dili na mo pamburuto na siya na unsaon na lang na pagtapot na alas 2 kapin alpit na alas 3 nya alas 5 pero gikaluyan may pud sa Ginoo guys kay dali ra pud nahuman ra pud namo og kuan burot ang igo ra namo din gipamutang. So di ra kaayo dugay dayon mo na siya nga ang amo ang porma ana, no, murag lisod jud ispilingon kay gawas nga kapoy gutom unya sugod na ang ako ang nagtutingog nga murag medyo nalain akong paminos kung lawas adto nga time alas mga sa Wednesday.
So maron naglahi na akong paminaw. Di na gid nako kuan akong paminaw sa akong lawas. So nga panahon maray kuan na mo nahurot na mo ana. Kato nga balon ang ako ang kuan ani. Gilay-lahi na mo og color kay naamay nagkuan nga ang color in ana. So mo na nga color nga among gi kanang palit. Ambot lagi ani oy nga. Perti na gid siya nga kapoy. Kapoy gid siya. Una nga ang isa oni smile na lang ni Sis Mary. Sige kapoy na siya. Gigutom pa daw siya. So napod tig atiman na mo og pagkaon si Brother Felix. Abtik po kay na si Francia, taga France na siya pero maayo siya mag-atiman og mga kuan, grabe siya, hospitable kay ni nga tawo. Upod ni iyahang trabaho nga sa intas mi nagpaburot sige sad siya pangutana og moinom ba mi kape na kay lagi gigutom lagi mi na napatunaw mi kape pero kay ako sakit man kay kung ba na ko moinom sa kape nga tunaw kay nagsakit na gid akong mababa na nga akong ulo dito mga guys nagsugod na dito siya og medyo lain na akong paminaw sa akong ulo hangtod karon napagaw pagani ko na ang mao ni siya ang amo nga giplanuhan nga sa og pagkaugma diri may magbutang kaning gisilhigan ani diri may magbutang og mga sunod nga ako anto kagamay ra magud ang atong church manang adiha may magbutang og stage nga diha ta mag himo og mga presentation. So kani sad siya guys, mo ni siya ang una nga gibuhat na mo sa napayag niya. Busy kayo mga kaigsuunan. Halos tanan gyud ng mga kaigsuunan busy. Walay di busy ana nga panahon si Wiwid, si Madeline, Sister Hazel, Brother Akang, grabe gid sila ka busy. Muni ang amo ang mga trabaho kami na Domingo pa lang daan na nagkuan mi og kahoy, kauban lang Brother Paguti. Ana no. So kani siya nga payag memorable ni namo tungod kay mo ni siya nga payag ang gihimo ni Pastor Rizada para sa kanam ito mga butang namo dahil ko mo pahulay, makapahulay mo na yung gihimo kanang payag para na sa mag-anha diha nga gusto mo pahulay kay bugnaw ni siya dapita sa una kay daghan pa kay kahoy karon among gipamutol ang kahoy kay delikado mga banggi niya na mga bata labi nagsabado. So mo ni ang amo ang dirty kitchen. So nagluto na si Brother Akang. Si Brother Felix po nag-assist po na siya diha. So si Brother Akang ug si Brother Bagares mo gina sila ang naa sa kusina hangtod sa pagkahuman sa crusade. So dako kay ko pasalamat anak nila no kay dili basta-basta ang ilang kakapoy labi na gid si Sisil pod nga mo pud akong uban-uban tong panahon sa init kaayo na luoy kaayo ni siya dayon wa ko masayod kung unsa po na iyang gibati kay ako gilantan gyud ko pagkahuman. Then mo na inana ang sitwasyon namo. Gwapo gid ni diri nga sa tanan nga nakabutang nga mga church sa SDA dinhi sa amo sa Initaw. Kani siya may pina kanindot o plastada ang hampason. Dili lang may mga gwapo o simbahan, dili lang siya yung nga tsada. Pero kay tungod kay ang ruti ani sa Northern Conference man sa ato man ni nga conference man ni ang dako man ni siya nga area siguro naa sa mga hapit tingali ni siya na mga pila ni 4,000 ang pasakay inaani ni siya so medyo dako gid ni siya nga area o tsada gid siya nga kanang tsada gid dili kaayo siya ingon nga duol sa kalsada safety siya mga igsuon. So og natay mga anak dili kay ta mabalaka kay medyo distansya gid ang kalsada kaso lang ang among simbahan kahoy dili gid ni siya ingon nga maabot pa ni pila ka tuig nga di ta mo puli kay kahoy man among design aning among church. Tsada siya unique
Pero kung ingon nga area ang atong basihan, pinakanindot ang hampason og area tungod sa kadako sa ing area unya duol og dagat. So ang unahan ani guys, dagat siya. Makita nimo ang dagat dayon. Ang ganahan lang nako ani nga area kay ningaw siya nga area dayon kanang landong dayon basta peaceful siya. Ideal gid siya sa simbahan. Indot siya kay kanang dako siya kayo og area. So kana siya mo na paingon na dito sa baybay. Mo na kana siya diha. Mo na ang area diha o dagat na diha. Pwede ka maghimo diha og basketballan, pwede na mahimog mga dulaanan unta sa mga atong sa atong association no distrito nga pwede maghimo ta diha og mga basketball court, sa pakahat na diha, mga sa volleyball, pwede din ha, kay dako man na area. Pero mao na kong giingon nga ang among simbahan, dili siya solid niya semento, half siya, kay ang amorang salog, may semento, pero ang among mga haligi, among mga solid na siya nga mga kahoy. So, inana siya, dan gigrill sang namo. So, mga kaigsuuna, nahuman na gid ang amo ang paghimo og mga kanang usingan ani kini mga balon sa murag medyo na gid na siya magkahapon na o tanawa ang adlaw hapit na siya mahapon. So kaning simbahan dinhi ko ani siya amo na yung grupo sa una kay parte maning libona amo na siyang gihatagan og panahon nga matag grupo no na may paglimpyo sa matag kilid tungod kay ang lagi kanang unsay ngalan ani kanibang daghan lamok nya sagbot kay kalubihan may siya. So among gikuan nga may group ni dahil magtanumig mga utan. So mo na siya nahitabo ana nga marag medyo na limpyo. So inaana siya. So ang karon ang among giplano mga igsuon nga kanang kuan lang gyud masirado amo ang children's division aron ang amo ang pagtudlo sa mga bata na makabutang ug unsay gusto ibutang sa atong teacher dayon ang sasud sa simbahan daghan pa kay may kulang mga igsuon usa sa among kulang mao ang bangko kaning bangko manggod nga plastic manggod na siya mulungtad o daghan kay plastic na siya mga igsuon so dili siya mulungtad pero doon na may mga 100 mga ang gihatag ana mga naa sa 130 ka mga bangko sa panahon pa na ni Pastor Rizada. So siya maoy kuan Pastor Abista maoy makuan gid kay na si Pastor Rizada sa iyang mga kuan sa iyang mga distrito. So inana siya nga ang among gikinahanglan bangko mo na gid na mo ang paglaom mga siguro nagplano mi nga by family na lang siguro maghimog bangko ana pero sa pamamidaghan mga hunahuna-on gud kay na-crusade pa mi na kwarta gihapon na pay umaabot nga ato ang Congress na pay hunahuna na to na daghan kay mga hunahuna-on. So ang panahon ingon ana siya nga panahon busa ang kami ani nga simbahan mura gid na ang amo nga pila lang pud mi kabuk ani membro daghan ang nangabautismohan pero wala man diha magpamimbro ang uban na tuwa sila sa lain nga lugar busa ang pila lang kabuk na bilin di ani mo ina. So ang ako ang kuan ani nga una-una na mo manon sa namo among mga plano aron nga makapadayon. So kani nga sitwasyon kaning mag-crusade ta sa akong estimate sa crusade tungod kay ang amo aman ang sound system ani unya ang amo lang operator ang manghud sa kumbana ako ra siyang gihangyo sa tulo ka gabi upat Merkulis, Huwebes, Bernes pagkasabado upat gid siya kagabi ako ra gid na siyang gihangyo nga tagaan og 5,000 kay ako araman pod nga sound system pero lain to nga sound system mga igsuon di siya madawatan ta og 5,000
siguro 15 to 20,000 siguro ang atong dawat ana niya nga kanang kuan dawat na to adto nga renta sa atong sound system. Pero pasalamat tas Ginoo nga naatay panalangin nga sound system parang dili na ta mag kuan, dili na ta mag say nga na dili na ta magpangita ug asa ta makapangita pa. Ana amo nang gitakod ni nakalumulo na mi. So kani nga church mga igsuon, panahon ni siya natukod sa panahon sa pandemic. Kani siya sa 2020, sa panahon ni siya sa pandemic. Unya ang si Pastor Rizada ang among si Pastor siya gid ang siya ang naghimo ani nga church, siya ang nagplano, siya ang nag-facilitate ani nga simbahan. Do na ami mga membro, pero siya gid ang nag-facilitate ani nga church para nga matukod ni siya nga simbahan. Mao na nga kami o usa nga laywoman nga gihimo nila niya nga mga leaders. So adto pa ning 2023 na anato na kanang unsa ni adto pa man ta ni 2022 ma-organize pero 2023 na ta na-organize mga igsuon. 2023 April 22 siya nga karon na po sumad karong 22 sa kuan mana na nang kang second year sa Hampason Church. So ingon ana ang nahitabo, so muna ang amo ang pulpito o mauna siya ang atong sulod no, muna ang iyang forma. So di mo sulod sa siguro siya mga 100 ka tao sa sulod, di kay daghan. Umuna na iyang forma no, nindot na siya. Amo basta kay nana lang gid among gipangbuhat-buhat, basta lang matabon-tabunan ang mga arko-arko, ang mga plano-plano ra gid namo ngayon ana ra gid siya ang paghimo sa mga balon kay aron nga ipudta ingon nga kuan makita pud nga nag-effort pud ta og naka-prepare gid ta sa ato ang music crusade. So kani siya mga igsuon, dili ni siya mahimo nako kung ako ra. So usahay makaadto ako nang pakilimos man nga pakilimos sa atubangan na nagsolusita sa atong mga women's leader. Ako di ko maulaw, nagto ko sa mga simbahan nga dunay mga women's nga kuan sila kanang murag medyo naapoy ilaha, akong giduulan. At least nakapanghatag sila ginagmay, pero malipay na ko anang ginagmay mga igsuon tungod kay kana siya mahimo na ng dako no. Doon na po yung mga igsuon nga dili gid mo dawat kay sila kwarta. Okay ra kaayo ko ana. Ang importante sa ako nga makaampo dayon. Grabe gid ang effort na to ana mga igsuon. Ay murag akong paminaw murag ni abot jud sa akong punto nga grabe ka sakit sa akong ulo nga kanang bitang init kaayo. So ana siya mga igsuon, dili lalim nga mag-crusade ta nga kanang dili kay ta kanang daghan, pero kung daghan ta okay ra, pero kanang gamay ra man jud mi kaayo. So na nga usahay di pa ta kakaon no, maka ta kakaon lain may na lang pud kay napo koy kauban nga maayo mo drive og motor di gasolinahan ra to siya. Pero sa tinuod lang nakapangkuan gihapon to siya, nakapanguot siya og galing bulsa. Pero okay ra na kay ako ra man pud to siya kuan. So mo na siya pagkagabi na sugod na mo to nagpakaon time me ana no. Busy na kaayo kay naapod tay registration, nag-register pud ta para nga mahibaluan na mo kung first night pila gid ka tawo ang among andaman og pagkaon. So ang uban na nga una, simple ra kayo ang among giluto mga igsuon. Among unang giluto kay kuan munggos, nagmunggos rami dayon bulad ana ra gyud kay amo ra gyud ang gidaginot niya, supportive pud kay ning among ang elder nga chairman niya si Sir Dan. Grabe, shout out ni Sir Dan, grabe ka-supportive si Ma'am Dilin, muna sila nga si Ma'am Joy,
si Sir GR, si Ate Rini, silang Auntie Lalay, silang Ate Bibi, silang Akang, si Dupit, si Hazel, si Mary Jane, Salome, Lita. Kana bitaw nag-effort yun bitaw nga kada kanang naipahina na agad na sila. So mga kaigsuunan inana siya purmano kay tungod kay naman siya lights. So ako pong gipadala sa akong igsuon sa kumbana nga naaman may mga lights. O maupod na nga kanang ako pong ipabutang nito ang lights. So inana na siya ang sitting diha, sit up sa sulod. So mauna na siya ang mga tao, no? Pakay siya daghan kay pa may pagsugod. Murag kana nga tay mga igsuon, wa pa jud mi kapanihapon ana. Kay nagsige pa mig atiman sa mga kulang dayon kanang basta kay murag amo ana nga panahon basta lang gid mahuman wa na mi magunahon sa mong kaugalingon nga kakaon pa ba mi nakapahulay basta kay mahuman lang gid ang amo ang kanang crusade nga among giim nga humanon ug grabe ampo na mo ana mga kaigsuonan. So pagsugod pa lang ana na may prayer. So ana no. So ang ato diha nga bisita first na to nga bisita nga ami mo ang kuan nga mga singers among gipang invite. So anong first night mo ng Reapers Echo og Lamentaciones. So ang Reapers Echo nga taga dito sa unahan pa sa amo ang church diha sa punta nanganhapod sad sila nanganhi sila karon sa atong opening night mo na nga asa mi sa sulod kay ang akong giunahon na ako'y nagdesisyon nga pananglitan og didto mi sa gawas unya dayon mukalit og bunok ang ulan unsaon na lang namo nga labi kay wala labagid tay kanang kuan wala labagid tay trapal nga maayo unya pasin mo ulan ang atong mga lights atong mga so mao na siya mga igsuon nga medyo nagkit na human gid ang atong mga programa ug daghan kayong salamat sa sunod na pod nato nga pag cover sa atong mga sinima na nga mga trabaho. Salamat.